abusia fo emom nyina atwo edeba Adom Kasee so no nsia aba pam se kan braso se ensem ekotwi ene breman a yaboaboa no se Adom Kasee ne de bre wo nanmiri ensem wasi pa ene de bre wo se ote se PPP fo ayefe no che se yemfita omuboduko omuye demonstrate hande ensem bi eka ho ache se mampani ndondramani mahama so manfo atin won ne ade che se ensem bompa ana ne yaboa no ede bre be kwa amono ne akwa akwa ensem bi anu su twagu ebo ho akwa agoprama so na yakọ ni gye Kasee mu ya hwe apom de Kasee che se ade de agekere nse bede ene ba besa ne de agu anim enti enko ba bia bomodin na ne yenko enkozi se no so ebebo se no so ma me sa nwumre yi edi amegeso ene nana ajeyi obedempon yenda ye homra ne ba asem do so pu nankasa no yasane de agu ho ama yemba kwa ba yenhyensem nase na yemfa emedam a ene dai ena ade a o my Ghana ma nyina num nsuo atwenya ma yemirimu awo sasase pepe so asase se omba be demonstration bi e de atia aban ena afi no mo bi ekoso wa mambo no mu ate se PPP amanfo prense pre papa prekon ana kyerese wo modi begu amonten so wo mbekọ demonstration na ene dai na da nyina bebedu ye na ene no wo mo sori ye na ne omukotwitwa akobene eni dancing krania ade eye gon nom na namonten so ne yakupi kwa menkroma sekre honumu a eni ewunamu omu chese enoma bi a yekoso ewo amamwo numu no eye kun omonyo enyenyenyenyenye omu chese corruption pa kankan poroye eni ketasehye kun ene ekoso wo my Ghana mu nom so omu ntena ho sanse se wiase yase ye yutre na wankasa ho abetwa yetwa ponku bi na eche na aka so behye entom se mampani ndondramani mahama eni NDC aban yomudi yanim se ba ne se o mayo madwe se Ghana sika na ene chop galo eno mbe ya eno muso demonstration galo mbe ye entom tugu montre so ache se ene manfo pumpuman kuma ebedi wo machichire se we de yase de opra de akokotoko no yenye na bro na emum de ofu de apa ye pia no na omunamu a ne kwamkroma secretary wo mu ne nanamu kodru atamel se high street de Kasee house of folk park ni ade ache se enkrakrodue mu ade ne wiem nyina yeko eno mo kire se we a omu ya nye se bia omu ye ede tieti aban nanim anaso omu bu nanim tia na embom omu kire kwan ya aban no fa so na asoafo bi ne mpanifo bi edi sika bi etwi omanum spedede edwe na makase supakuni bifu ni ade a chese omafu adokodoko no enom so omuka ho asem na Adom Kasee bomoden ekokopie ho a enom ekoso no omufa bi eto yanim na ubekasa de na asie ayetinde yi amanfo abodansin kran enye wuo na wuo eye metonum ewu eye me ya o dabi we eye corruption eye me ya ene omo ka ho asem na uhwemu ana enye omo nko ene course ne mum enkofo bebire kotata akire uhwemu a efiempenu ene dumienu pani kura wono ejina wura Dr. Kasee Ndiomachi maame Ivaloku ono so kokopie ho ene nimu nyam kokota demonstration na chichire se ono de enye se bia yo yem na nkwa akoye na mbom omo kwa kwesa asundwie demonstration na bekoso no de no kura no mo kase proye ekoso wo mamu a ni kwase so na ekoso I believe that the party hierarchy has called us. We have been up there and we have presented our point. Our point is straightforward. We believe in the bottom-up approach as we have it now. We want our party to go through polling station elections, go through constituency elections, go through regional elections, subsequently national, and then we have our presidential primaries. Number two, we were also having information of
issues regarding parliamentary candidates not being contested, and we think that it is not right. We want to make sure that people should contest competitively in a very positive way. When you lose honorably. I went for election in Central Ayawaso. I lost honorably. I had to gather up my pieces and support my party with all my strength to make sure that the party succeeds. But when we decide that, hey, some people don't go, then people are going to harbor pain, and then they are going to decide to go independent, and it's not going to augur well for this party. So our decision is that we are here in full support of what our leadership is doing. We are grateful for the hard work that they are doing for this party, and in fact, this country. So we are just here as stakeholders to let them know that we support them. But we want them to make sure that at the end of the day, after all, given the Constitution, we need to give the Constitution a certain time frame to breathe. We need to strengthen the internal structures. We need to test what we have for a certain period from the grounds, see what the problems are at the ground level, and then see what we can do to strengthen. And now we was soon kukuruko. Amanyoko MPP fo bi a chese omo ya omadwe sending omo pani fo kwhia ye e wo headquarters omo kwa kwatwetwe nkomo asiesie bi na omo sikopie wo se yei se mai madwe pa se amamra eda amanyoko no ho na ye hweso ne ye nhyehyɛ ye to aba yi mpanifo ne ade ade mbetu agu na makwakofo bi a ye mpe de aba besi anim se ye num adroma ya afo a mbeka kire yen wo mo na akire mu se nya de so mbepe ne mu se mpanifo ne behwe na se omo fa mamra constitution ha wo MPP amanyoko no so na wo mo de ayi mpanifo aba bedi amanyoko nanim de a na ne asem bi adwo san se brebre hoi ama amane nsomba na ne MPP amanyoko no na eno ena mrase badwane ono ewo Sojaman constituency Kofi sei ameyaw o kire se wono dwumadie no ekoso no hwa committee wo ka ho age se yensom ya mpene ya ade nyina na osi obie oba ne Adom Kasee twetwe nkomo a wo kire se mu dia kire se ntia enne kura sansem wi tikoso nsem de na ne abeto radio ni TV so a say steering committee the proposals be ba for approval say the Bekwakoma National Council na eno adwuma na yekoye ene enti ne ye bon tofa ye wie adwuma ni nyina no na kire se ye fa adwene bi se sa radio ni television ne nsem na ye horo ye nema wadware nyina ye nyai na ye ma ye ho na wotwe na ye mfa emra na ye nhyehyɛ nema ni nyina na ye nkoye nim tine kyese ne ye course no ne se proposals no ya nya ntumu ne nti dede no hu ha ne ade ne nyina eto etwa free na ekoi obi entimi nka nkotra radio so nke kansem na emom nya na aka wo se yenye ne ntwe early congress ne ye elect and presidential candidate na ye ma parliamentary candidate in so dispensation bi eno no nyina no anya adwuma ne nti asem no eno nso no won so be kire wo madwene se anka ye ma se ne ane matie no entra ho saa nti we na nko nanim ne no na che se be bia ne ma ewo no oho ane wo nti em se anije ewo ho nso ene ne esi wo ho no kire se nkabom no ahya ase ye adwuma eno nti na wantwe bia ma ye nyina ye firi ho a obi ani age a ya ba monsomo ne ye Kasee nti ne ewo ho ne se wantwe de ema ye se ne be ya nyina nkabom be ye adwuma na ya share party ni mo kena na 2016 ya ji power eno na ehun ya ye yetwa esemre so na ye fansen foforo emumpia wa na ye jaso ejina MPP amanyoko num na Adom kuma ewo mrase bedafie no mo so nei wo makasa asemo mo ka nyina ne se so wo hwa ekwan yi a eye PURC fo ede wo mai Ghana faso no we eye kwantempo bi a emfuturo wo so pa ne ahwe yi emfuturo be mene yen o mo chese ye noa ne sen na amen ye toto ne sen de tumi hye se yi wo mai Ghana ya timwe enka ya ma Ghana nka mwampaniama wo do ne ma ne futabra ba chese wo mo obia bi nom nenso ba ne sen ne de kasa de hye namfom na enkoate aponkoso ye sansuo mo nom chese wo hwemu ana bo mo so mo ha nyina ne se enkani ato yatum wo ha mu nchechemu aduoso ngotweti ponkon na afensuo so yatum wo ha mu nchechemu aduonum bienu 52% acha se nei do ne beka se common pure water ye 20 pesos acha se ehu
eno no mo kire se PLC fo wo bibi papa bi ka kire o my Ghana o me kan kire yen san se o mo ntena ho na mra se badwane o fo ase ayirebi David Opon Kasee ene kese asem wo kan nyina ne se one day nya de so mbetena ho ayenhwe ha sa o mo ye minority kura no a o mo ye o my Ghana ma entom de o be kasa ho Kasee se PLC fo betimi aba beto bonti de nti o mo ye san hyehyɛ ye bone ende ikoto bekum ekum o my Ghana no o mo de batu de o be chimchire o my Ghana ye sa de a o lebe asema to mo yantoa ensem no so na yemfa ensem foforo emrew na wohwemu a wo mayimu adumaku ahodo bebre eneba na aba bepa ne ntoma na ede agu wo se me yesika dwuma ache se microfinance bi ene wo boda wura wunya kapre ne ntaku bi na modin na de akwakogu wo sense o de begu mpaase na asum yase na eba ne sa no behu a mboboa no na kire se sika ne ko nanim kakra na wakose kra na se dwa so pa kwakope krado Pentium 22 Pentium 45 no de babetum otum wi a otwema mdwa no watu pia fajan na wadwan diska na atu kwan de akwakobo ne bra eno mamafo bre na enei de dumakuo ba ko no so nei ne ho adi sensembe pa ene enya asem kutua DG financial services bi eno so microfinance bi na na no pa Adom Kasee de ahuni na namfom a yenkobon wuramu anipa na abochenkuse bom ewo maboboa na danya eka wo mo de wo mo se adumakuo yi metua mo mo ne no chense okunu ntimi mu akonhoma o so mata achi na se wontu eka ne ne ye bewuro ho omno o ma atwene tan ye busa o mo se eka no ma de o ma che ka se ne wo se china enne wo china tinya de so betimi atena o ma num nsu atwen o pa ne de o penso ma num nsu entwen su tobre isa susuna se atiaka oh na be bo mantini be ko 2 months ye kwa amu peso mo diskare mai amu de ochira na me sebu ayi la pass junction so abeka junction was side oh na esa bank we na oh na ye kwa no lock eni kwa na yin no wo ga lock no ana wo se ye mre ekwete se me jiska ye pa nso a wotutu fine master one be school I say they could me my school fees but 1 month no person this guy mai on be dream sikasa no mu di dwane last time we say go for police for be go office we say ana man ya hu ni biem ana we take no for office ana we so asa ente say police be mo mu dwane mo di musika o kwa ju ska wai anu ni asam ya ba on na police for say be de no go for police for ba police for say go no mu kwa ade che be na lock gate no bia ni obiem e bia na ssc wa ha no mesie misika wa ha say be say 3 months na me ngi 1 cedi ene mi ba beji no enu a mi betena ha the whole day ya ma mi kobo ene so maba omusi next week Friday ye dosun ye bru 30 na ye gu ase ye ji ye sika e ma de omu ba ko school ebi mu so ko haidan ebu ni kun ewu obi afenti sisi a oko nti ya pamucho mumboa ye obi mumboa ye ya pamucho mimi de anu 8.4 ena wo om ho no 8.4 uko omu branch ba ko wo achimota osela pass omu se yembra osu na wa fa dropping na obedu ase a yare for na oti ni motor su onu to oji ni sika. Please hold your peace and listen to the manager. The manager will explain certain things to you, and then when you get your money, right? So listen to today. As for today is out. Today you cannot get the money. I cannot get the money today, but then he will tell you when to get the money. So please exercise patience, exercise some sort of restraint, and they're listening to you. Some clients nearly vandalized the place yesterday. So the police asked us to close up the place so we are able to resolve the situation. So it's not like we have locked up Tesano branch or this whole building belongs to us as a corporate entity. The board of directors are all Ghanaians. So we've got nowhere to go. We have a license by Bank of Ghana. So we're there to serve you. Nobody is taking your money. We are admitting the fact that your monies are with us. It's only a technical challenge we're facing as a company. Just cooperate with us. From next week Friday, we solve this problem once and for all. Thank you. Police officer, how could you? Was it today out? Busy in the buyer as it today out. Na yentwaso na nyame na aboa wo mo na ene police for ba onye sa de anka obo se ewiase wedi no bi be fam ye dan ho abane akwa amana ne akwa akohwe ye be ko Nigeria akwa akohwe se ewiemse bi akwa jiegu se ogibra ye de ho sembeba.
Yemakwa ba yenkwa amonone na yenkohwe na amonone no alata kodo Nigeria ho ene ye hyasiye na awrehosem abetodwa kyerese ewiemuhye bi abomoden a kyerese akwakote ato a nam so ma enipa bebre na faso apura ama ayarehosem kopiemu ewo Nigeria kuru no mu a omo kyerese obi nim de fa so a nam so ma wienhyemi eti free soro ba ya ombetia na kyerese nwusie kumu ne nam wiem ebi kura nim se na God de kamo people rano na God de kamo se na nya God na eba na wiemhyɛ no na ne exhaust pipe no tu nwusie tututututu ene basa from gra anipa prepra so ne nam so kura ma kyerese ohwe mu a wo kyerɛ mu a na manfo bebre ne de ya konsem asoma ma koma Nigeria fo kyerese wo mo so we de nyame eni om ho afofie sanse we esie ne de dikani a ebiasi wo bia ho ebiasi wo pen ama nipa wo ha ne adusia miensa na fa so tworo mo nkwa a we so ba be sia no so ya ro se makopiem Nigeria de a na mpa ebo na manfo bo se sa wo ye ne ye san ye de na nkrompon so wo soro no onim alatafo pa de a on hwe se obetimi aka alata kasa kakra no wagye wom sanse ano eden de ma wo no Yento aso na yenko ensemfufuru mu ewa manane ho no moada na awrehosem a etodwa kyerese esubonto bi so abomoden akwa tim ewo epuimu amasese kopie mu ewo Italy ebonten so a na no so ayarehosem nipa wo hangotwe na ahwere mo nkwa ego mu achese fufuro bebre so eprepra asam no toa so kyerese akwantufo yi ete bontu mu achese omokọ omokwan na no nam so na ase ba ne sen ene ajigu mu a eno so akwakofa arehosem de aba okyere mu ana enipa dodo a awuo ne de eprepra no ya de se ano eden pa ne no enam so emempo no Pope Francis ono so abomoden de enkransem de akwakoma mpanifo nyina se afi su Roma asofo ni asofo ene asafo nyina so mmompa ye pa emu aden kofa Osei mo mele Adom so ma ready do achi ni ade ya kekeka ensere urade ma wo mo abotu idio makwa akohye mu sanse ekra ya hwo mu kwano ahwa ebeye wi ne kese ene de makwa opiemu ewo Italy abonten so eno so ya rosem a ene yense nyankronpon se obenedie ene oyi ne dia no adoso ohu o my Ghana ene afi wiase afa na nyina emobo yebagina no so ne adan ho aba na de to aso no e de abrem Apombre Kasee ne braso se yede ebre woda Sebre Company Limited on ode sahat eye heba mixture ede aba eno all sadru tatahwe se yeye aduane asi wona otitɔ yemu ana yemu de yem kekaw sa enye yarepa eno unya aye sahat heba mixture bi na abobo a etu ase tatahwe we one time quick nya fi na eba be se eba be ye no bokoboko aha wonna dama ene de bro ne ye hwe ya de friend se ewa a che se abofra ketua woni ndademu a akwara wa obebo no obe sori na osumye nyina de da fom che se wo bo wa mani pia sumye eno ne yebisa se edi eti na akokwa nka we de ke wo bo wa sa akwara ma ewiase nyina tinka se ewe koso enya Dr. Fatwetwe nkombo amoma kire sinti amofra ebo wa eni sunsuanso a ede bo ma brabo ene yeba bekasa afa yare a ema yembofra no bobo ewawo na ohwembre a yewum yi a yewo awombre a isu etutototo na mejidi se awofon dodo na ebisom ho adewudi nti omomba ebobobobo waw na sin embo bebre bi ekoyemu ema yembofra no ebo waw dodo na no eye virus eye aboy bi a yenhyeda ni ehu edru na virus type bi ye friend RSV etai ewo mbofra mu na eno no ma yembofra no ebowa ipepinu bo se yembofra na som ho aye shikakra na wonya kata ne hwemu free so ensom ho nya shi bebre adodo na no eye virus yi emma yensuro nya ehia ne se omho ya hia ye bema omo paracetamol ana ye bedware omo nsunyum no omo atimi adwo in the chikakra be nda miensa eko enum no dodo na ho besan atomo na emu kakra de virus ye chi bacteria eno de anano edin ye eno betimi asan ahambofra no na bacteria ne beka ho dia no bonse na se ewa nanu ayedin omhutimi ye hyepa
ase kata no so no omtin bia no hunu mu free so eno no de esese ode abofra no ko hospital na doctor hwe na oma eduro na nyema kakra ye bitima ye edi abo mbofra no ho ban efiri ewai ho ene se yemma awondi omu bebre ana jomo koda ye be show montade a emu eduru na etumi awo no ye be hwe omu didie mu ye imbre ye mbra mbofra ehia se omudi nduaba ana fruits vitamin C wom anka ne ho keka ho nti ye be hwe se ye mbofra ne betai edi nduabe na etimi ama omo ahoden se oba enya sa ewai ne kata yibia anka ubetimi anka ma enda mienu miensa anu ayede ne de ontena fie esan se odi kosko a ubetimi de assign mbofra aka ewo honum sa nyema kakwesi etimi ya ebeboa ama imbria yewom yi ye mbofra no entai enyare a ewai ne kata yi enha mu bebre medamasi nyensen hia wo Adom Kasee so ejuada nyamebo a ne kasanfa yare foforo Ebusamu akwaba eba agwakansie so ewa Adom Kasee so atinka coffee gin adaroma na yede ebro wansa Ghana gye atum a obia enom enwumre de obetra se na woni mrante ne maba obetra se na atinka coffee gin na osamudi dimodwuma na bibia ekoyi edema medeli kusi mensa capito yene kan hwe nsem no opani baako a wadi akoten ewo Ghana ha eye eba ngbobo mu a wadi akoten mu achiye pa efre no Dr. Nyawota Makulu obeka ya mrebi atwam na woye Ghana Football Association pani a oda no ebo atoto nema ewo ho opani ababonten na nsem obeka ya coach Kasee apia mrante a oto nsafro mo se mo mesi akan Emma Blasters no ofre Richard Olele Kinson eba a ono so besi akan ne bi na no ena opani Nyawota Makulu echese wedie ade a coach Kasee apia ne mpanifo o ma kire se ase nema ya adwom nsem ewo adwuma ye de ahye mo nsa se omonye ewo Blasters aso ye no obani kire se wo hwe se ne Olele abra wo hye ase ebo na obra wo hye ase ewo Olympics eba ya bebo Blasters kakra abra ono kwa na o ye chama ewo GF ho no ohun Olele nti se nei obi esori na obeka se Olele di mfie aduasa enum 35 years na je se ono na adwuma wo ye se wo ye doctor no kwa no oni nipa ko bedi achinye enam se wo hwe Olele ene ohun se wanyi dodo a nkensese ye ma no kwan kra na oba ebeda kansim wo se koba se woto ne ho koba bi ba ko a se be obesa da ne ho ato ne ho ababa eye ne sabe nkum so no ebe den pa nti ne mpanifo we die woni omonya adwen so mato nsa afra brantie no so no so emra mesi akan Emma Blasters ye frɛ no so na ye hwɛ ensa foforo abrantie ba ko a na osi akan Emma House of Folk eye mrebi atwamu na sisia de ordinani akire eye Norway a ho na wosi akan abrantie Mahatma Otu enwasem na mekan na ensem abrantie no tu kwan ekọ amanone esa afekra ema afimu ani a chese ogusu a wobobo ne nema se bibia bekoyi ede amano ya to nsa afre ne se Blasters akansi no omra na omesi akan ne bi na no na osoafo be de akira ohwe agudie ene babu no so honorable Joseph Yamin ede nsem kakra ba afa abrantie Mahatma Otu ho chese wo hwe se ne nema esetia nanka obehwe se nka Mahatma Otu ebetena omanmu ache kakra na ebi anko ne House of Folk ebehwe bom rafe ba kumpo aka ho na watimi anya ne monimbo no amana kosoro ansa na wakọ amanone na opepre no ho ekọ amanone enimanimu ya de onyi ne se ade a ebetimi abo abrantie no ono akasa agitumu se ohwe se ne omanmu niema esitie ne niema mu ayeden kakra na enu ka ho de na so no on de ko bepe se nka abrantie no obetena omanmu ha kakra na wabon ho moden ansa na obekọ amanone a watimi akọ yebegina saa nsemi so na yede agokansie asi mede ni kusi mensa capito channel so atika coffee gen na wota yachi ebede dwumede ebrel na na je beto aso ede Adom Kasee na abrel
Yamakwa bab de ba ni je Kasee so na enei de abrante chemfe na asem awo ka nyina ne se wono de wono wankasa no wono wo so no ho ane no ma na aprugo wakan ho a tem wo ka nyina ne se yenhwe nim kosi nyam ya adom a November bosom de toso aduasa e wa fi mu no obomoden e hyehye nnum sonko bi kura de abadwama so a enum no wo se wono wankasa no wo hye studio na wo tape ne na wo fom bam na wo bontinkon wo nnum no ho a wono wankasa wo kofie ne aduane so awuni wo se nnum na de papa bo nnum tontontonton asem abrante ka nyina ne se we edan de perfect se wono ankasa enwuma chede ne nyankronpon e de ache no a che se enya se bia obi na wo sua no na asa de bia odan de perfect ache mu se enwum no ye mo boy hu hia sanse eye nwum a e ba beto asase so no nipa nyina ajatum Yentwa so free abrante awe ho na yenko ensenfufuru mu a wo mayimu siniyifo mema no yekase ye bodian na yebetimi abodian hodo nanso wuntimi enko wabra eko Smith Asante wuntimi emonidin bom abrante yi wadi mfie aduanan a kyerese wakọ animpa nanso se aware ede aware de lalai oni yira wote wo sese wo yesenyere asemo ka nyina ne sese de dono afono tegare pa na kahuru afono wachi ente yade so wo ba be ware na asemo ka nyina ne se oba be ware sisi a wo kyerese mba wo no man nanto na brabom nyina no ene wade cosmetic nti ye ba ye do kro no kakra ne yekonya de so bia do no nti afi do so agene nani opedo do no enti do no no o mesia e cosmetic na oni no enware sanse ope oba wo do no na watimi aware no ye dina no so ne de ene Kasee a de bre wo no ye de asi ha hye no so ma se kusie onya fufuo obedi na so waduro enkwani bom na kwantenti bia kupie aboboa no ye de si a fremina na gyeyi obrempon anumre nyam ya adom woda china hia me ne fa se ya amro production team ni nyina de o mase obi bia wotena ase na wo hweye na wotieye nyankronpon hyiram yakramo